Difu Girls College along NRC Community Level Meeting Kipadopon. Kuligang Chingri Club along Satlang Kyundun abang Pubang Pietumapat Karcho Asai Kedeng. Khotkuti Police Station ang Kang Horker Kipon Kang Hua Truck Kinebdun Long. Kardom non biotang ton pen arjikta. Difu Girls College along bo signify inquiry arni. NRC Community Level amai kipadopon. Mai along non kibangji bo signify thom keparni. NRC along kipaklang ponjia pothak radatum pen chirok to amai kipadopon. Labang so amai long Karbiang Long Deputy Commissioner Mridul Kumar Mahanta, EDC Norsing Bay District Research Officer TK Barman Lapen Circle Office along ARO Atum Chitong Dun. DC Mahanta pen mai chepahem phupon si radapan Clardak pen NRC alam than pon lapen non kiwangji wo signify thom kep arni kepaklang ponji along kombatni abang phubang phiat tumamen avedet positame mathanang ni puthot kaprek avarsai du thuji pusi Clardak pen dharomnala aradapan pachini tekang lapen kombatni documents kipidun kichok chia do polote DC office along Humri Dampen puthot ke pachok ponjia phanta warsai do pota pachini pontu please like ajol please like আর 10 পিছত আমাৰ বিভাগ চূড়ান্ত খসৰা এখন ওলাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে যি মানুহ আমাৰ থাকি গৈছে প্ৰথম কাৰ্ডত আমাৰ প্ৰায় 5 লাখ 84,000 মানুহ আছে এতিয়া আমাৰ ওলাব 1,83,000 53,000 মানে এইখিনি মানুহ ভিতৰত আমি এটা ভাবিছো যে প্ৰায়ভাগ মানুহ নাম ওলাব কিন্তু এটা কথাটো আছে যে যদি কাৰোবাৰ নাম হোৱা নাই আপুনি নিজে চাব আৰু কি কাৰণত হোৱা নাই এটা আপুনি নিজে ক্লেম কৰিব লাগিব যে মোৰ নামটো কিয় বাদ পৰিছে এইটো কাৰণে মই ফৰ্মেট আহিব এপ্লাই কৰিব Kuligang Chingri Club along bo signify Krisir Kep Arni ada por phai kep por pen karcho jai me ki paman pona biota card news along biota nangli Labang so karcho amay along KSA Kuligang aro amay phobira sing killing pen kichari pon amay along aluhi sarpu aman pen Kuligang ang ka sorkari gang bora kiri ingti chetong dun karcho asai padopon pe aprang karlitang atuma phan minute isian ka chikimo padopon Karcho amay long bang krip liya tumaphan karbia poho pen ram sing rong pipen karcho pon pado pen an karcho amay long kachitong dun aluhi tumapen stame ki unatharia samia tumaphan anso se kicharle hin ke paprang dun thek jepha than pari tekang rinti Maya long kachitong dun aluhi pen cheng lok ong dun karcho amay long kachitong dun atumaphan KSA Kuligang aro chun bang katharson ingti pen kachuro pon pado Nanalam sopor pandhina pharman biotamo ingtapan iksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo phipothar biota long bangthulo Khotkuti Police Station ke parlang kang bo signify Krisir Kep Arni dilip clear por malam ihum aron repen hor care ke pon kang hua truck ke nebdun long
Arunachal Pradesh along Kasalama Horker, Nagaland along Kijordam Jia Phanpura, Kiponka Hua truck number RJ07 GD 0067 National Highway 39 Kacheleng Atawar P along Kipasang Adim along Kiton Kilang Atupen Kirika Kuruk Kipatoponahut McDowell number 1 Ram Cartoon Paro Pora Cartoon Truck Kipan Kilong Pon Apitu Kinebdun Longa Truck Lapen Horror Cartoon Amokha Kotuti Police Station along Aruna Tengpen Kangsai Ponjia Phan Pon Detlo Pusipiuta Ripdun Long West Karbi Anglong Tumpreng Higher Secondary School along Bosik Krisir Kep Arni Bang Chok Kebrat Chok Bang Piapan Cycle Hum Si Kirap Pajir Akijoy pen cycle Kiron Amai long MSC Mongol Sing Tibung Than Bang Ke Hoi Long Sing Timung Bitung Reng Tama Constituency BTC Amai Pu Ramson Ruang Pi Pen Cheng Long Pin Am Than Bang Pu Than Bang Piatum Chitong Dun Wenti Biuta Bangila Pas Kang Ton Poniklo Kardom